Hello, Hannah. Dobrodošli na kanal Filmovi ukratko. Danas ću vam pripričati film pod nazivom Latency. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja. Uključite notifikacije i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. Film počinje dok Hannah, bivša takmičarska proigračica, testira igru pucanja u virtualnoj stvarnosti u svom stanu. Ona je igra neko vrijeme i ukazuje na nekoliko propusta kako bi se mogli popraviti prije nego što igra službeno bude predstavljena javnosti. Otkriva se da Hannah radi kao tester video igrica, što se ne plaća uvijek dobro. Međutim, za nju je to savršen posao jer pati od agorafobije, zbog čega se duboko plaši da napusti svoj stan. Nakon što je cijeli dan provela testirajući igru, ona odlučuje da se utješi igrajući Tetris na svom starom Game Boyu. Ubrzo joj poštar pokuca na vrata i najavi da ostavlja paket napolju. Kada on ode, Hannah otvara vrata tek toliko da provjeri i izgrabi paket. U tom trenutku u hodniku se pojavljuje djevojčica koja vjerovatno živi na istom spratu i traži da uđe u stan. Ali Hannah odmah kaže ne i vraća se unutra. Zatim primjećuje da je paket od futurističke tehnološke kompanije Omnia koja je nedavno ušla u svijet igara. Kasnije tog dana Hannah zove svoju prijateljicu Jen koja živi na spratu i poziva je na raspakivanje. Nekoliko sati kasnije Jen stiže sa nekoliko kesa namirnica koje je kupila svojoj prijateljici. Njih dvoje zatim otvaraju paket i pronalaze traku za glavu vrlo čudnog izgleda i bez uputstva za upotrebu. Čim Hannah pritisne dugme na uređaju, on se automatski povezuje sa njenim računarom. Ona se prijavljuje na uređaj i AI glas joj poželi dobrodošlicu u Omnia, tražeći od nje da stavi traku za glavu. Hello, Hannah. Kada Hannah to učini, AI objašnjava da uređaj može čitati, mjeriti i dekodirati karakteristične obrasce u njenom mozgu. Dakle, kada je u pitanju igranje, njeno vrijeme reakcije bit će svedeno na nulu. Ali prvo, moraju kalibrirati uređaj, tako da Hannah počinje raditi na nekoliko mentalnih vježbi koje pokazuje AI. Nakon nekoliko vježbi, mašina uči kako ona razmišlja, a Hannah više nije potrebna tastatura za upravljanje kompjuterom. Toliko je opsjednuta ovom novom tehnologijom da ne dotiče ni hranu koju je Jen skuvala za nju. Nakon nekog vremena, Hannin stanodavac kuca na vrata, tražeći novac za stanarinu. Toliko je zaokupljena igrom da ga Jen zamoli da se vrati kasnije te sedmice. Prijatelji provode još nekoliko sati zajedno, a kasnije Jen odlazi. Ali Hannah se vraća pravo na AI i radi satima na kalibraciji svog miša, slušalica i mikrofona. Kad god joj se spava, ispija tone energetskih napitaka kako bi ostala budna. Ovo dovodi do toga da AI istakne da se njeno vrijeme reakcije usporava i da bi se vjerovatno trebala odmoriti. U sljedećoj sceni Hannah nevoljko odlazi na spavanje, ali uređaj nastavlja da čita njene moždane obrasce, a zvučnik počinje da pušta mnogo statičkih zvukova u stanu. Kada se probudi, odlazi u kupatilo da opere lice. Ali kada se zagleda u ogledalo, Hannah je užasnuta vidjevši da joj desni krvari. U ovom trenutku se kuca na vrata i jučerašnja djevojčica počinje da priča iz hodnika. Zamoli Hannah da se igra s njom jer u zgradi nema druge djece. Hannah objašnjava da ne može i dijeli priče o svom djetinjstvu kada je majka nije puštala iz kuće. Morala je naučiti kako da igra sama zbog čega je postala obožavateljica video igrica i postala ovisna o Tetrisu. Ona tada ponudi da pozajmi Game Boy djevojčici, ali ova se više ne javlja. Misleći da se dijete moralo vratiti svojoj kući, Hannah odlazi u svoju spavaću sobu. Tamo traži staru kutiju u svom ormaru i počinje da gleda slike iz djetinjstva. Plače dok se prisjeća igranja s tatom pod kišom. Tada se otkriva da Hannah još uvijek čuva tenisku lopticu iz tih dana. Tog popodneva Jen ponovo dolazi u posjetu i njih dvoje igraju hvatanje lopte. Ovo se radi kako bi se traka za glavu mogla kalibrirati prema Hanninim refleksima i percepciji dubine. Ubrzo nakon toga, ona spominje da je sljedeća vježba o percepciji bola. Ona zamoli Jen da joj nežno posjeće podlakticu, ali ova ljutito odbija i odlazi. Stoga Hannah preuzima stvar u svoje ruke i to čini kuhinjskim nožem. Srećom, dovoljno je malo i ovo konačno završava proces kalibracije. AI zatim objašnjava da će uređaj nastaviti prikupljati više podataka dok ga Hannah koristi. Nakon toga, Hannah zbrinjava svoju malu ranu i konačno nešto pojede prije nego što se vrati za kompjuter. Počinje normalno da igra igru, ali ubrzo prestaje da koristi ruke i kontroliše sve samo svojim umom zahvaljujući uređaju. Kao što je obećala, njeno vrijeme reakcije je besprijekorno i lako pobjeđuje u svakom meču. U međuvremenu, u njenoj spavačoj sobi, misteriozna ruka grabi loptu koju je Jen tamo stavila. Hannah nastavlja igrati još nekoliko sati i konačno odlučuje da se prijavi na turnir pod pseudonimom. U ovom trenutku lopta se pojavljuje na podu iza nje, a kada se sprema da je podigne,
Zaprepasti se iznenadnim kucanjem na vratima. Stanodavac je taj koji ponovo traži novac za stanarinu. Dok Hana odlazi da zamoli za još vremena, lopta lebdi i nestaje sve dok ne nestane u zraku. Gazda kaže da je njen novac obećala prije mnogo dana, što Hanu iznenađuje. Ona misli da je njen razgovarala s njim baš juče, ali ubrzo shvata da je izgubila pojam o vremenu. Srećom, ispostavilo se da gazda ima razumijevanja i daje joj još jednu sedmicu. Nakon što on ode, Hana se vraća u dnevnu sobu i primjećuje da je lopta nestala, ali ne razmišlja mnogo o tome. Kasnije te noći ima noćnu moru u kojoj joj usta jako krvare, a lice joj se pretvara u monstruozan nered. To je jako uznemirava, pa je aktivirala svoj telefon koristeći AI i nazvala jen. Hana je zamoli da dođe ujutro, izvinjavajući se zbog svog ranijeg ponašanja. Dok je ona ometana na telefonu, lopta koja je ranije nestala iznenada se ponovo pojavljuje. Nakon toga, Hana odlazi u svoju dnevnu sobu i stavlja set VR naočara. Ona tada bezumno maše rukom preko lopte i otkriva da ova radnja uzrokuje da ona praktički nestane. U stvari, ona čak može pretvoriti loptu u pticu koja leti okolo prije nego što se vrati na pod i ponovo postane lopta. Sljedećeg jutra dolazi jen dok Hana radi na svom kompjuteru kako bi ga ubrzala. Ona želi da hardware bude u stanju da prati njenu novu brzinu reakcije u igricama. Hana očajnički želi da osvoji turnir, pogotovo jer je nagrada $250.000. Ona također ubeđuje svoju prijateljicu da se kladi na nju jer je njen dobitak prilično zagarantovan njenom novom trakom za glavu. 6 sati kasnije turnir konačno počinje, a Hana uništava svakog protivnika, a da nije ni pokušala. Ali prije posljednje runde kvalifikacija, ona vidi ruku kako pruža ruku iz ekrana kompjutera i pokušava je zgrabiti. To izaziva njenu anksioznost, pa zamoli jen da joj svira dok ona pravi pauzu. Nakon što skine traku za glavu, Hana ulazi u kupatilo i uzima lek da zaustavi nadolazeći napad panike. Upravo tada osjeti kako je svrbi ruka i provjerava ispod flastera. Hana je užasnuta otkrivši da se jednostavan rez od ranije pretvorio u gadnu ranu. Dok plače u kupatilu, jen otkriva da je prošla u sljedeću rundu. Kad Hana izađe, igraju retro video igrice, a ona priča o djevojčici sa istog sprata. Jen to smatra čudnim jer ne zna ni za jedno dijete u zgradi. Ali njihov razgovor dobija drugačiji tok kada Hana prizna da je agorafobiju dobila od majke. Osjeća se užasno što mora da živi svoj život u stalnom strahu kao što je to živjela njena majka. Jen joj ljubazno nudi pomoć da izađe iz stana, ali Hana misli da još nije pravo vrijeme. Te noći jen spava na kauču dok Hana nastavlja da igra Tetris. Oboje ne primjećuju da su se zidovi u stanu raspali u čudne leteće kocke. Sljedećeg jutra, nakon što jen ode na posao, Hana čuje čavrljanje i otkriva sjeno ispred vrata. Odjednom djevojčica progovara, a Hana joj nudi video igricu. Ali kada se okrene, vrata su širom otvorena. Ovo užasava Hanu, ali ona skuplja hrabrost i usudi se da izađe na hodnik. Ona čuje kikotanje u blizini i oklijevajući ide nekoliko koraka dalje. Iznenada, vrata se za njom zatvaraju i svjetlo počinju da trepere. Žena duh se tada pojavljuje u hodniku, vrišteći. Ne upadne unutra i brzo ih ponovo zatvori. Ima slom i misli da je zbog fobije halucinirala. Nakon smirivanja, Hana se ponovo pridružuje turniru i stiže do prva 3 na ljestvici. Ubrzo se umori i zaspi na stolici. Ali čim to učini, kompjuter se gasi, a stan obuzima mrak. Hana se budi i osvrće se i pronalazi da je njena soba prazna. Ali kada se vrati, djevojčica se pojavljuje niotkuda. Duh žene se također pojavljuje i počinje da vrišti, zbog čega Hana halucinira i lebdi. Srećom, ona se vraća sebi nekoliko sekundi kasnije i čini se da se sve vraća u normalu. Hana odbacuje incident i vraća se svom turniru. Zatim dolazi do posljednje runde i na kraju je osvaja i postaje šampion. Ali Hana je toliko umorna da još jednom zaspi na stolici. Ubrzo ima viziju povrijeđene jen koja drži krvavi šrafciger. Kada se Hana probudi, nema pojma koji su dijelovi bili stvarni. Dakle, ona zove jen na njen broj, ali čuje melodiju koja dolazi sa njenog sopstvenog kuhinskog stola. Hana misli da je njena prijateljica sigurno zaboravila telefon i odlazi da ga uzme. Ali na njen šok, ona vidi svoj laptop i novi paket kako čekaju na stolu. Odjednom, na svom laptopu dobija obaveštenje da je novčana nagrada poslana. To je ogromna svota novca i Hana odmah šalje stanarinu svom stanodavcu. Kasnije, stanodavac kuca na vrata i potvrđuje da je primio uplatu. Hana iskoristi priliku da pita za jen, koja živi na spratu, ali gazda kaže da je nije vidio neko vrijeme. Nakon toga, Hana provodi nekoliko sati pred kompjuterom.
To je sada postala njena cijela ličnost i ne zna šta drugo da radi. Kada Hanina ruka ponovo počne da svrbi, ona pregleda ranu samo da bi otkrila da se zagnojila u veliki, odvratni nered. Uprkos tome, ona odlučuje da bude zauzeta igrajući se loptom i prisjećajući se uspomena koje je provela sa svojom mamom. Iako Hana nije smjela izlaziti, uživala je cijelo vrijeme sa svojom majkom. Nešto kasnije stiže novi paket i Hana ga brzo zgrabi ne trudeći se da potpiše. Unutra pronalazi turnirski trofej, ali pogled joj odjednom pada na novi paket koji se nalazi na kuhinskom stolu. Hana primjećuje karticu ispod na kojoj piše "Za kad budeš spremna, odjen". Zatim otvara kutiju i otkriva potpuno novi par cipela. Dok ih isprobava, Jenin telefon dobija poziv sa nepoznatog broja, ali Hana da ignoriše. Odjednom, zvučnici u prostoriji počinju da puštaju čudno šaputanje žene. U sobi se pojavljuje i Jen, a Hana juri da je zagrli. Ali nešto nije u redu kada je primijetila da je Jenina odjeća mokra. Ovo uplaši Hanu i ona se polako povlači, samo da bi otkrila krvavi odbijač u svojoj ruci i ubodnu ranu na Jeninom stomaku. Hana žuri da zgrabi telefon da pozove pomoć, ali kada se osvrne, Jen je nestala. Uplašena, ona pada na koljene i shvata da uređaj Omnija koristi svu njenu traumu da joj uđe u glavu. Odmah ga skida, ali joj se uređaj nekako stalno pojavljuje na potiku. U krajnjem slučaju, Hana odlučuje napustiti stan i trči u svoju dnevnu sobu da spakuje stvari. Zatim joj treba trenutak da skupi snagu da se izbori sa svojim strahovima. Ali odjednom, tajanstvena ruka povlači njenu jaknu i Hana vidi kako se tijelo vuče u kupaonicu. Ona ga oprezno prati i nailazi na užasan prizor, Jenino tijelo truni kad je u kupaonici. Ubrzo nakon toga, cijeli stan počinje da se mijenja i otkriva se da je mjesto u neredu koji nije očišćen nekoliko sedmica. Hana pregleda sve sobe, nalazeći ih prijave i pokvarenu hranu u kuhinji. Zbog toga je shvatila da je nedeljama bila u nekoj vrsti halucinacije, a da nije primetila protok vremena. Užasnuta, konačno napušta stan i trči niz stepenice prije nego što je njena fobija stigne. Hana na kraju stiže do Jeninog stana i ulazi koristeći rezervni ključ ispod prostirke dobrodošlice, ali kada upali svjetlo, ponovo se nalazi na svom mjestu. Hana šokirano gleda kako vizija pokazuje kako ubode Jen. Zatim se duplikat Hana okreće i kaže "Dobrodošli u Omnija", prije nego što se transformira u užasno čudovište. Izbezumljena Hana istrčava iz stana kada vidi čudovište koje dolazi za njom. Zatim slijedi potjera kroz stepenice, a sa svakim korakom još jedno čudovište se pridružuje prvom. Na sreću, Hana stiže do krova, ali prestaje trčati kada osjeti kako kiša pada po njenom tijelu. Nakon godina boravka unutra, to je podsjeća na bolja vremena iz djetinjstva kada se igrala s ocem na kiši. To joj pomaže da se smiri i kada čudovišta stignu, Hana skače sa krova. U trenutku kada njeno tijelo udari o tlo, ona se ponovo pojavljuje u svom stanu i vidi duh žene koji je čeka. Hana konačno shvata da je to duh njene majke koji ne želi da ona izlazi napolje kao u djetinjstvu. U ovom kritičnom trenutku neko glasno pokuca na vrata, čineći da duh nestane. Ispostavilo se da je policija stigla i žele da Hana izađe. Sumnjaju da je ubila Jen i žele da je ispitaju. Unutra, Hana ima slom i obećava da više nikada neće napustiti stan ako duh nikome ne naudi. Na kraju, policija i bolničari otvaraju vrata i pronalaze Jenino trulo tijelo. Ali Hana ih i dalje ne priznaje i nastavlja da igra Tetris na svom Game Boyu. Kada je policajci konačno uhapse, uklanjaju Omnija uređaj i pokušavaju je izvući. Zbog toga ona vrišti od užasa, zbog čega se cijeli stan trese.